Normal kenyam gana diala content barwani lingwas me Nuer online TV channel. Anda mandu ni shang kwas nyak malia nong rwani gwasame en wale shang ka welkel ka pay badek ron kina dangro widi jan dangro widi dich bana lertin kontelat korean bana killing ka jan laramane jawon go ready nywa ya kel gwasame no dara man talk ray which ka sa Sudan go rejen wo bam shet kana me beje nywa ya kel cause di yentin kon lat ko ndi na ngajin ko ngune to gon so bana ne me bana je nywa kel bana racha ka kwi kuma Uganda ka jo machalat gwasame ala kwiji Uganda te ka jo machalat ke kuma Africa Union agenda na gorno banywa ya kel kuma Uganda shaka jogono yen de yen de dun de yen a watch de yen a watch ka je keji na gwada danan teten no jo me milin kona me mi chalat netin kon tin Africa Union ka tadan chikan ngai ke jengo cha mun South Sudan cha jo ko fight netin kon tela ji Uganda jo kan ji Uganda entame de yen de dun de yen a watch no de yen mal de yen jatu wono ka je keji ngai kon lat karodian jo cha Africa Union lat gwasame the African Union Peace and Security Council and South Sudanese civil society group on Sunday discussed the presence of Uganda troops in the country, emphasizing the need for their withdrawal to ease political and security tension. Africa Union ka cheng chik ben dio je dole sha dol ke Sunday are dul kana mo chik ro je long chik tungwan chicken kalat ka do badana dong de maldar ben ka jare wi ka South Sudan men yam chicken lat gwasame chikalat no de ni nyeng Uganda de ka deal go chere with ka South Sudan de ka de kan withdraw ko bi siasa ki politika dan en jak tere ko bika ngwan re with ka South Sudan ko de ka kula kwa na mane demand mishalat kume dung South Sudan natin kontila ji Africa Union ka wodien re with ka Juba na me dara we ka te chala na ka gwase dan me nonka je Uganda re which ka South Sudan nonga kare which ka dobe da ne chi kormeche to ka je kam kin ma yadi kana first vice president Dr. Riek Machar. The deployment of the Ugandan People Defense Forces has been controversial since it began in March and renewed tension between President Salva Kiir and his rival first vice president Riek Machar. The operation condemned Mlinzi wa Kimya Swahili for Silent Guardian has faced scrutiny over its scope and funding. Joling yana magwasa me ala team and jelke kum Uganda. Chikala de wonene akeni en tadan en chicken bondi en jikari ala keje ki bone she bare which ka South Sudan nanga jere wi ka South Sudan ka gwade dane shukor meche talk kam Nuer waya mi kene SSPDF ko chikin yadi chedwal ko gwe jeno engu antama misha kana lo chen rodamuch ke backup plan chen be mal gwaldan tatin so chu kum Uganda shu jur ka chu kana shu kok ko gor kano ba ka gang but then and team mo ki operation mo chwale Mlinzi mishal ke Mlinzi wa Kimya wajen shu team ka dien ke operation dien wukan lele wi ka South Sudan mulot kano silent guardian ken ka gang ka ping te cha jo dien cha jeling ka ngai kon ne ka dan chikana ne kon ka jo cha kulat gwasame ngai ka jen wo ne tungwan chikana ngajen wo kume mala kume South Sudan bot ke kirme yadit chiken kume Uganda chikana mo ka long midire long rai wi ka South Sudan chirmen dan ngai kon long dan cha kam ke wo ken la ka mo ke yutun wan chitkamen dan ngai kon te ka ripon mishalat gwasame ka chitkamen dan ngai kon no kume Uganda la ja mo ke ka yutun wan ka cheng ramke lati ni ke $200 per day ajenta da ne cha kum Uganda cha gu ke jenwo cham kan yo South Sudan ka domi mo changani de ne SSPDF teleral mi jekanen but right now je tuogo no ken cham kan yo South Sudan ka jo chalat chana men dana chalat gwasa me shirime sha ngach we ka South Sudan ke right now na me tele la te but mangai ken wo tuok
chala de wonen a youth group from Kir's home area recently claimed a Ugandan soldier in South Sudan is paid $200 per day, an allegation the government has confirmed. Nede kone shirwajin wo pay ke kum Uganda ke 200 ramkel te ke yudi kudaro US dollar. Nede shirwaj ke shia mana point kirme yadit akene te konterwaj. So chika nedial nete bi information mishit kana me ke tam shit kana me maybe kenenung kum Uganda shirgamanda na ngai kone. So jo we me mgoro de kon diala ling ina ono ka jo mi chalat gwase me ne ka duo be dan e korme che to ga je ke 2013 ci kono ngaje no ne en kume men la kum Uganda chaje nungre which kirme yadi do be dan nungre jere wike je o bakir baje bukang ci kono en ke 2013 ano be kum Uganda ba operate re wike South Sudan do be dan me ci korche to ga je ke 2013 Ugandan has long been a key security ally for Juba, sending troops in 2013 to back Kir during a brutal civil war against Machar. The conflict killed an estimated 400,000 people before a fragile peace deal was reached in 2018. Entire dan echi kormeje to goje chere mengai kone na mecha aga jakanji Uganda re wika South Sudan en kore dan echi to mission shop ke kini to kurdangwan shekenak so na me chayo ngaje no ajanta dana ci kuma kirmi yadit kene de ni Uganda ci kan mat kaje ko ajanda na gor kire ba no de lat kum Uganda bana me chaje gujene serious violation ka do badan ende malder wo kaje te ga jo mashalat gwasa me goro badde nywa yekel no jo chalat gwasa me lade Ramadan en shalke yakani no ala en mun yakani jen ramkel mimo la roje long kata dande malder bin gaje te ga jom chalat gwas mi gor banyo yakel we call upon the members of the Africa Union Peace and Security Council to lobby our leader to commence an urgent inclusive political dialogue to resolve the current political statement that the country is facing, and we say the dialogue must be inclusive, involving every member and leadership of the parties that are signatory to the revitalized peace agreement. And this made us all call for the release of the political detainees from the SPLA-IO and their leadership to make sure that they engage in the dialogue constructively. And of course, His Excellency First Vice President Dr. Riek Machar, as a signatory to the revitalized peace agreement, and name in the revitalized peace agreement Edmund Yakani, the Executive Director of Community Empowerment for Progress Organization, say that Dr. Riek Machar should be released from the prison. Ajen jawo shaling wude me melin kon jode men generam kel kanitin konti la roch rewika South Sudan ka do dan de mal der let keje ngai konen wo la na lunko de mal der ben rewika South Sudan but ken charge odien charge link chere men ngai konen but ti kulu shode ne na shit kam lin konen me en mun yakani ram kel la civil society activist jen ram kel ba milade long no te kon karam kel den ter manyang ba ram kel malere long kata dan de na de ko nyam kaje ngai konen wo rai wichin winemi activist la ka chwal ka ko bi ko rach biga mandana ngong community ki man ngong citizen ki man dagwi South Sudan bi kan rai ka kwit so jen ta dan la ka chwal kaje chirme shalen gwazme chol ken kum Uganda an wo akajen rai wich akachungo rai wich akay nanka rar akay nyok enetin kon tin la deni Uganda ka waika ka ba kwer ni Dr. Riek Machar ba jaluñ ka ta dan en chicken jome chicken lat keje ko kenene ta Uganda re wich ka South Sudan jaka we South Sudan ko betere kortun wan kikala de no der gwan wo de kume South Sudan de kan jona de kan linko de kan mal de kan jabe chikarwa je me chicken lat no kum Uganda jen lere nywa ga yekele mishala de ken eno bana le nerwacha ka lati ko ken ka gwasen be gorno jin mi jira ma jidit kanwar online TV channel abu subscribe ko bi notification bell bu jeto an comment ga lar mi ci baraj ba shamala shubuka jikka pet ani bi ataka mal bye bye.